Nyuma ya Wero TV igoro kumurika rugono rwa anto murume omwe uria uratigirwe twana twa maathani mwekuru wao ro kwirikana kugwatwa ni mbajo ya mathugano nyuma ya kwewa mwana muthenya Jonarua na gwatite otethio kuma kiri gikundi kia antu kiumbe mwanya mwanya ana baba na ndini bagwatite otungata cibitari ne Meru level 5 mwana baba akioneka kuumbirwa bunene akabwa baba nandi bakuromba thirikari guchwana na ngina wa ana bakenda kinyawe atungatirwa na mpwe mukiri wa Mithika na ripoti ije. One bora twatethwa na twana tu kenda tukura bubwega nontu tugachia biotetheka tugweitu wachi otethia kuma nkinyite ni antu ntena bonge nyuma na mbere twana no gatwakua na twana tutwagwo tona nya kuike ashara nontu Murungu antharimite na imbewe mbere ntena ingi nyuma na mbere ikiriro kira kiringithetie antu baba ingi bawendi bobwea arionka the munini o Governor Lucy Ntochu na mukaririete wa antu bama wa the county Meru Mike Makarina baraba ikinyethetie nturene kithuraku marega wandie mekindori tigania Central konokia mioyo ya ana banyu Wero TV kumurika kiriro kiao ndatumira ngavana na ngavana kireitu murungi ambira ndoke rukiri ndikuciumia onto ndari Nairobi ndaria nethekana ambira kira kwenda ni iria ate kwarakia story ingi iria ndona mtu tutele anonda muigirire iria lakini thai ana betereto cibitari bauma cibitari ke timu ingire kwenda kuoya ana tukariria tu cibitari nonto ana babura liera bare tutumbotia ana twariria ana bare na kira tuthetaira imioyo twekwita twethira twana tuti condition inenja na ibo ntu tweya twina makarina tukinyanirie rimwe na twana erothe twana etibui nontu bate ina na araurire so twa to barete cibitari nyuma ya ukinya nturene na kwa iliogima bwana ba akabwa bai baba ikiria cibitari ya Meru level 5 na raba mukirwe na kuringana ndaitari mulwa Mary Purity Mathu toko bathima na kuba examine bonde koro moro te kuigwa bwega na twa mwadimeti wondine nikenda akendelea na matibabu wondine lakini kuringana na sheria yetu ana tutiomba gucokia umwe tutiga ungi ana be matha bandimeta wamwe kwa hivyo baire twabeka cibitari nikenda bakaewa unduma baewe ndawa na kenda ria bakauma ndene ya cibitari eje gukurukira otethio bwa county na timu ya county bageta antu aria kwagirite na bageta bena afya enjega ithairwa ikomoni kiri mwekuru na muno muno ereta wa riria muntu ena stress yegita riria wina mimba kana okethirwa mbuga environment iria rite bui kana eti conducive gukurukira afya iria muntu ene yegita riu na ndia ka stressed in pregnancy na inyarira gaciara twana onto stress kayongereka jonto na ndia akendelea kuonkia twana tutu gutumenyera ngugi wika ingiana na arari na stress ingi in pregnancy igatuma mutwe jukaremwa kunoka na gucoordinate na ndiki atumi ukuona amuto akiri yawe tibui lakini akaretwa cibitari agatritwa na akabwa nombe kwana kaire amenyere ana bawe Makarina na ikite wira ne botungatira mami weli yora kinyawe ationa kenda umba kuguneka na mbete tie kundike mawathe oni barakia oma anto bako wenye mbeta sawa kinyombo na mbeta mauro na yatewe taike tharimo ngayombo otethia mauro yantu kwimoya karwama ye takurwama tiania te etethira re airi Nkuruki na ikite wira ne na kuromba ntu bange bawendi bobwe kwirutaniria kenda njae yakirwa nyumbe njia na arana baba umbochoka kinyabarukirwa kuma na raba kaithira bare nyombe twari nyabatu tugo sipokwa wita antome tone antu bana baba tethware be yabakariana twina atongoria bainge muno ndene tiania na ituranjiririe kuwatanira twinthe tukuria ndi baba yaba ombe muwatia kenda kaomba kwa kuona nyathira omba kuona kanyumba kenda ana bari ya comfortable Elia Kiranki uranethe otwana tu aturi amwe na karibanture kithuraku batithete kino kiao nyuma yebwithia rire kiao tukubareterete irio na kinyanguo na mirengeti na kinya intobia bibio mbikio mutethia onto ya irio bia utumira nyumba rwari ngurithira onto murio ndre ndara utuko ayu nkaretia na mongaru kire bakira nyumba rwari tirara murio nkamama boya na inkuibwa sana Murungu atharime Makarina na barabo nde bombete kwithia be nyuma yawe barabo bombete kuruta motethio nikenda na babo mbotetheka na mbaire mwathai Murungu atena mbere no batharima no ntunende kireo kira turari nakio tukuona thirikari uikua
na itukuona nabo bakaomba kuona utethio amwe nabo iromba ikema bisa bokaria utiere ibochwana na inatwana to kenda omba kuona utungata bwa mpoe bwa mwiri county commissioner Omero itukwenda mama uoneka nonto rera bweri kwekanga bokawatandra ike 10 rera bweri kwe muntu obikibiki bumwatandra ike 10 muntu wa matatu ndra ike 10 ndaitare akathokia sindano ya teleza bumwata secondary turenda mama unyume ntuko ithatu yonkiana bawe ana banende bakamama sibitari Emero level 5 nara nyumene bakayokwe Ripos International nara bakamenyerwa no mwanka bateinya kwina werigirwa ati inakoneka na chokere mkiripotera Wero TV kumatiania mbeta wa mukiri wa Mithika.